Asila son lo milimen ke Chondroing hi non ke damtang bangke Dima Asor district Bharatiya Yuva Morcha BJYM BJP Youth Wing long sin nili kamkem nun bom nili aku ke Dima Asor district BJYM long secretary Laisong Mondol aku bari in charge nangi pek la penodak nili nekan follow la district committee Yuva Morcha long kamkem nun bom hut stande padak nili sarkar kami claim ke dam ke chokche pene rong sorkan long lip helang nangiti na pisung development ado kawe mudame ini ngapur ke ini lagi kau dunde amu pinang long dame nili pinang nili lamning jedul la sarkar la biji parti long bok sama nang BJP dong sekrem son chokche nang kan long lagi ti son chokche ran than lang le la pula ben chokche punili pinang che song dun pinang lamning jedul pudun apen ini jong he pudun che song dun stame keme theklong le la penon kon ekle mom dangom tamen di lison se jadak theklong lo dak la national party BJP party dom ke itu minglong aso phan inglong so ke phan akime theklong le itu maki sungkung itang kherme misi theklong la pen long le thelang kadok we tame mane safety theklong le long le thelang itu madistik tame itang ke kivir deje kivir ji ason se theklong Asin ini bangkel hai kadok memot happen di tang ke apan jadi fancy di tang ke apan di tang lori rompatan cerai ji ke regional party ke ben bikok ke kapten party kan ke mun ibu sini di mathadam theklo an regional party purang te nile kapten regional party na putung te thana sorsang dung te an piniak ni ke Dima Asor karbeng long regional party kang tang ke FC hello asin ini bangke metang lori lompatan kami klemi ning hang non tay yud yong lang asalahay matapet ng sinili pinya di bangi EPSLC long nili bangi ng join lo la penon ke bang jian tami EPSLC long and kam claim si ke radet apan kam claim di pobosi nili bangi rabang lo lam chak si pilo तो और मैं 5 साल बीजेपी पार्टी में मैं काम किया बीजेपी पार्टी में मैं Dima Asor डिस्ट्रिक्ट में भारतीय युवा मोर्चा सेक्रेटरी का दायित्व में काम किया और बीजेपी में हम रहने का समय में भी वहाँ अपना सरकार जो काम किया वो सब सेटिस्फाई नहीं है बोल के हम सरकार का विरोध में भी हम बहुत कुछ आवाज़ भी उठाया और वहाँ का मेरा पार्टी का लोग भी वहाँ का गवर्नमेंट भी Dima Asor गवर्नमेंट भी